Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 17-январь 2021-жыл Өзгөн базарындабыз. Бүгүн сиздерге Өзгөн базарынан бул чыгарылышта көпчүлүктүн мына суроолору боюнча кулуңдарды өзүнчө бир ролик кылып чыгарып бер деп суранышкан. Азыр ушул кулуңдар боюнча өзүнчө бир чыгарыш кылып чыгарабыз. Андыктан видеонун агына чейин биз менен бирге болуп колдоп туруңуздар. Ага канча отасың эркек кулуңда? 45 деп атам. 45 миң сомдо отасыз. Базар канча сурады? 43 беришти. 43 беришти. Жанындагычы? 42. 42. Базар канча сурады? 42 сурады. 42 сурады бербедиңиз. 42 миңге сурады бербедим дейт. Азыр мына катар дагы ушул катардан сурап кете берели, катар эле. Ака канча отасыз? 38 миң. 38 миң сомдо отасыз. Ургач кулуң. Төртө тең же баалар төртө тең 38 миңден. Төртө тең 38 миң сомдон болот экен. Мына артынан үстүнөн көрсөтүп коеюн, көрүп алыңыздар. Эми артын өчкө бир аз ыңгайсыз болуп калат экен. Базар канча сурады ака? 34төн сурады. 34төн сурады бербедим дейт. Азыр бул жактан дагы эмнерде жакшы ака сүйгөр алып өзүңүз. Ака канчада отасыз? 40 миң деп атам. 40 миңде отасыз. Бою узун кулуун экен. Канча бердиңиз ака? 35. 35,5 бердиңиз. 35,5 бериптир. Эркек беле ургачыбы? Ургач кулуң экен. Ассаламу алейкум ака, канчада отасыз? Канчасы ака? 35 миңден 3-ө. 35 миң сомдон болот экен мына 3 кулуңду. Базар канча сурады? 29. 29дан сураштыр, бербедик дейт мына көрүңүздөр 3 кулуңду. Жакшы. Ака мына кулуң канчада отасыз кичинекейди? 30. Базар канча сурады? 27. Ургач эркекпи? Ургач кулуң экен. Мына канча сурады ака? 2-көнү 60га алдыңыз. Мына 2 кулуңду 60 миң сомго алыптыр. Ургач эркекпи? Эркек кулуңдар экен мына 2 тең. 60 миң сомго сатып алдык дейт. Мына кулуң канча болот? 30 бол. 30. Эркек ургачыбы? Эркек кулуңдар. 30 миң сом дейт. Базар канча сурады? 29 сурады. 29 сурады. 30 миңге байлап алышы. 30 миңге байлап алышы дейт мына. Жакшы. Жерде дагы катар кулуңдарды. Канча отат кулуңдар? 28 экен. 28ден кеми бар. Ургач эркекпи? Эркек кулуңдар 3 тең, же 4-өбү? 4 тең эркек. Барды 28 миңден. Мына барды 28 миңден 4 тең эркек кулуңдар экен. Базар канчадан сурады? 26,5. 26,5дан сурады. Канча болду алдыңызбы? Сатылат экен. Азыр жактан дагы. Мына кулуңдар канча болот ака? Досум? Ака сизденби? 35. 35. Ассаламу алейкум, жаспы? 35 миң сомдон дейт. Эркек бургач ака? Эркек. Эркек кулуң экен. Базар канча сурады? 31 сурады. 31 сураптыр, бербедим дейт. Мына көрүңүздөр. Азыр жактан ичине кирели, базардын кандай болуп атат, базардын ичинде. Ака мына кулуңдар канча болуп атат? 35 тең. 35тен 3 тең. 3 тең 35 миң сомдон кеми бар дейт. Базар канча сурады? Базар аркылуу сурат дейт. Мына көрүңүздөр, азыр артынан дагы өтүп көрсөтөйүн. Мына көрүңүздөр мына. Көрүңүздөр. Канча болсо ака? Кулуңдарды канча досуз? Айта бериң. Канча досуз? Bunlar da 35'ten. 35 миң сомдон өткөн мына кулуңдар. Мына ала кулуң дагы өтө мына көрүнүшү да жакшы кулуң экен. Базар канча сурады? Pazar 33 surады. 33 сурады. Ургач эркектерби? Erkekler 3 тең. Эркек экен, 3 тең эркек кулуңдар экен. Ака кулуңдар канча досуз? 35'ten. 35тен. Эркек кулуңдарбы? Urgaç. Ургач кулуңдар 2 тең эле. 2 тең. 35 миң сомдон 2 тең эле караңыздар. Базар канча сурады? Бүгүн чыгат ака Кудай калса. Базар канча сурады? 31ден сурады, бербедиңиз. Жакшы. Ака кулуң канча досуз? 30 миң сом эркек кулуң экен. Базар канча сурады ака? 27,5. 27,5 миң сурады. Булар Байтуу канча айлык кулуңдар болот ака? 7-8 айлык кулуңдар. 7-8 айлык кулуңдар экен. Нерде кайсы баа болуп атабы? Мына канча болот экен кулуң? Ким сизденби? Канча болот кулуң? 30. Базар сурадыбы? Сурайлык. Базар сурайлык дейт. 30 миң сом болот экен. Жакшы. Нерде дагы? Мына кичине кулуңдар канча болот ака? Алдыңызбы? Сатылдыбы? Satıldı. Канча болду? 32 кетти. Мына 32 миң сомго мына кулуң кетиптир. Эркек ургачыбы? Ургач кулуң экен. Караңыздар. Уже Байтуу. Мына кичинекей 30 дедиңиз, а? Базар канча болду ака ушун сурадыбы? Сурайлык. 27 миңге сураптыр. Нере дагы мына кичинекей. Мына кулуңдар канча болот ака? Urgaç kulu. Ургач кулуң канча болот? 32. 32 миң. Базар сурадыбы? 27,5. 27,5 алдыңыз. Пайда берсе бересиз. Пайда берсе бересиз дейт, көрүңүздөр. Жакшы, базарыңыз берсин ака. О, жыйын чечип атат.
Nerede dağı kulunlar var ekan. Kulunlar qancha bo'ladi ava? Kulunlar qancha bo'ladi? Bunun 38'de otur. 38 o'tasiz. So'radasizmi? Yo'q, qancha so'radingiz aytavering, siz boshlaysiz. Qancha so'radi ava? Bazar arxıl sıra otur. Ava qancha so'radi? Demin ashula ava. Ya arxıl sıra otur. Har xil so'radi, deydi qarangizlar. Mana. Urg'ach erkakmi? Erkak qulundar ekan mana uchi. Yaxshi bozoringiz yersin ava. Buyoqdan da qatar chetdan. Oldingiz baga? Na, hozir olingan qulun qancha oldi? Sotiladi. Sotiladi deydi. Qanchadan bo'ladi aka qulunlar? 29dan. 45 deysiz baga? 45 ming so'm deydi na qulunni. Qarangizlar, biroq cho'ng qulun ekan. Erkak burg'achimi? Erkak qulun ekan. Qarangizlar. Buna qulunlar qancha bo'ladi? 40 ming so'mdan deydi. Urg'ach qulunlar erkak. Erkek. Yo'q, bo'lganda aytish kerak. Da, men so'radim, bo'lgan so'radim. Urg'ach erkakmi? Erkek. Erkak qulunlar ekan. Basi qancha? 40 ming. 40 ming so'mdan deydi. Bozor qancha so'radi? Azar Artur. Mana har turdi. Aytmaydi-da. Turab? O'shani tur aytish kerak-da, o'zi aytgan odam aka. Aka, qulunni qancha deyapsiz? 34 dan. Bozor qancha so'radi? 31 ga so'radi, berbedingiz. Urg'ach erkakmi? Erkak qulun ekan. Mana qarangizlar. Bozor 31 so'radi, berbedim deydi. 34 ming so'm kemi bor ekan. Yaxshi aka. Havo qancha deysiz qulunda? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Qancha deysiz qulunlar? 35-40. Mana cho'ng 40 ming. Erkaklarmi? Mana erkak qulunlar ekan, qarangizlar. 35 ming so'm chekadagi. Narxisi 40 ming so'm bo'ladi ekan. Yaxshi, bozoringiz bersin, ava, tinch bo'lsiz. Aka, qulun qancha deyapsiz? 35 ming so'm deyotgan. Bozor qancha so'radi? 30 so'radi, berbedingiz. Urg'ach erkakmi? Mana erkak qulun ekan. Bozor 30 so'radi, berbedim deydi. 35 ming so'm deyotgan. Yaxshi, bozoringiz bersin, ava. Qancha deysiz, ava? 34 kamar dedim urg'achi. 34 kam bor deysiz, urg'ach qulun. Urg'ach qulun ekan, 34 ming so'm kam bor ekan. Bozor qancha so'radi? Hozir 38 so'radi. Bozor 32 ming so'm so'radi, berbedim deydi, qarangizlar. Yaxshi. Navom. Qancha berasiz? 33 ga o'ram. 33 ga baylab olasiz. O bayla olasiz. 33 ga baylab olasiz deydi. Yaxshi. Rahmat ava. Alloh razı olsun. 9 ming so'mga sotib olinibdi. Sotib olasiz, yetelib ketadi, qarangizlar. Hurmatli ağalar, ejiler, sizler bugün Özgön mal bazarındагы qulundardын бааларын көрдүңүздөр. Эгер силерде сунуш пикирлер болсо, комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала электер. Подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыктан, амандыкта болуңуздар. Мына qulun 32 миң сомго сатылды. Сатып алыптыр, мына караңыздар. Жакшы. Эркек qulun, ургач qulun ба? Эркек qulun экен мына.